Negara Malaysia miskin. Pengulas politik Amerika Syarikat, Bill O'Reilly mencipta kontroversi apabila memperlekehkan lawatan Presiden China, Xi Jinping ke 3 negara ASEAN. O'Reilly memaklumkan, beliau masih tertanya-tanya tentang tujuan Jinping memutuskan untuk melawat negara-negara terbabit, malah turut mengecam masyarakat Melayu. Hey, President Xi, let me just break it to you. Those folks have no money at all. Okay, they cannot help you. They're not gonna buy your stuff. Because they don't have any money. All right? Ramai netizen marah dengan video tu dan anggap dia punya statement ni bukan je biadab tapi cetek sangat dari segi pengetahuan ekonomi dan geopolitik. Malaysian worker mempunyai skill set yang tak boleh dapati dekat negara-negara lain. Kita merupakan negara semikonduktor dan negara kita Malaysia akan menjadi negara berpendapatan tinggi. So, mungkin Atok ni nak kena belajar lagi kot, nak kena pergi sekolah balik kot. O'Reilly ni, dia mungkin tak tahu 3 negara yang dipilih oleh Presiden China ni bukan suka-suka. Malaysia ada Selat Melaka, iaitu laluan kapal dagang paling sibuk dekat dunia. Kalau China dapat bagi sokongan pada Malaysia, dia bagi kelebihan besar dalam perdagangan global. Keangkuhan orang yang sebenarnya angkat ilmu dan jahil dan anggap hanya kelompok dia dan negeri dia sahaja yang paling berdaya. Tentunya dia tidak ada kefahaman sama sekali tentang Asia, ASEAN, tentang perkembangan baru. Malaysia has cheap petrol, affordable healthcare, and the second tallest building in the world. But let me tell you something. Malaysia has much more than money, respect, morality, and culture. Not the crazy woke culture, but real culture. And maybe that is why Malaysia doesn't need to disrespect other countries. Are you sure about that? I think you should do your research, Bill. Bro, can someone please tell me, since when is Malaysia living in the year 3000? Bro, am I the only one that thinks that Malaysia is getting ahead of the US? Bro, there is no freaking way Malaysia actually looks like that, bro. Halo sahabat semua, saya Ria Oktorina. Kali ini saya ingin mengajak kita membahas satu isu yang cukup panas tentang komentar yang dilontarkan oleh seorang pengamat asal Amerika Serikat, Bill O'Reilly. Komentarnya benar-benar melampaui batas. Ia menyebut Malaysia sebagai negara miskin yang tak punya uang dan bahkan menganggap lawatan Presiden China, Xi Jinping, ke Vietnam, Malaysia, dan Kamboja sebagai kunjungan sia-sia. Pernyataan seperti ini jelas bukan hanya menghina Malaysia, tapi juga meremehkan seluruh kawasan Asia Tenggara. Dan yang menarik, rakyat Malaysia tidak diam. Mereka membalas hinaan itu dengan narasi yang tajam, fakta yang akurat dan pembelaan cerdas terhadap posisi negaranya. Pengulas politik Amerika Syarikat, Bill O'Reilly mencipta kontroversi apabila memperlekehkan lawatan Presiden China, Xi Jinping ke 3 negara ASEAN. Bekas hos Fox News itu turut mempersoalkan tindakan Jinping melawat Malaysia selaku pengerusi ASEAN, Vietnam dan Kemboja, memandangkan ketiga-tiga negara terbabit dianggap tidak mempunyai kemampuan menyokong China dari segi ekonomi. O'Reilly memaklumkan, beliau masih tertanya-tanya tentang tujuan Jinping memutuskan untuk melawat negara-negara terbabit, malah turut mengecam masyarakat Melayu. Let's update you on the tariffs. Chinese President Xi Jinping is going to Vietnam, Malaysia, and Cambodia. Hey, President Xi, let me just break it to you. Those folks have no money at all. Okay, they cannot help you. They're not gonna buy your stuff because they don't have any money. All right, and so I don't know why you're going there because now maybe he's trying to sneak in Chinese goods under the Vietnamese label, but that's going to be easily exposed. So I don't even know what this is. You know, if China loses the U.S. market, and I still believe there's going to be a détente here, it's hosed. It's just screwed. Because we have the money. We buy the stuff. The Malays aren't going to buy your stuff. They don't have any money. Apa dia orang Melayu tak ada duit, negara Malaysia miskin.
Sabar dulu. Ini bukan apa yang saya katakan. Ini adalah perkara yang dikatakan oleh Bill O'Reilly, seorang komentator daripada Amerika Syarikat. Dia ni konservatif lah dan agak tua jugalah. Memang mengarut lah apa yang dikatakan ni. Dia masih lagi hidup tahun 60-an, 70-an dululah. Dia katakan yang apa yang Xi Jinping buat melawat negara seperti Malaysia, negara kita, Cambodia dan juga Vietnam tak berguna sebab kita tak mempunyai duit. Rancangan China sekarang ni, dia sendiri katakanlah yang mereka hanya ingin membawa barangan China, menukar label kepada barangan Vietnam dan menjualnya dekat pasaran dunia. Benda ni pun tak masuk akal lah sebenarnya. Bukannya barang-barang kecil saja yang China ekspor dekat seluruh dunia. Barang-barang yang lain complicated pun China ekspor. Macam mana nak tukar label kan? Ini tak cukup lagi. Dia katakan yang negara-negara ni tak ada duit langsung. Dia ni hidup tahun bila? 60-an, 70-an ke? Sebab negara-negara ni negara membangun. Mungkin tak tahu kot yang sebenarnya ASEAN mewakili 15.5% ekspor China. Keseluruhan ekspor China mewakili sebanyak 460 bilion guys. Memanglah Xi Jinping akan melawat negara-negara ASEAN, negara-negara yang besar seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, Cambodia dan juga Indonesia merupakan ekspor yang paling besar China kepada negara-negara inilah. Tapi yang tak masuk akal lagi, dikatakan orang Malays, the Malays don't have the money. Okey, saya tak faham, saya tak tahulah yang dia katakan Malays tu orang Melayu ke ataupun orang Malaysian. Dia Malaysian tu dia ambil Malays lah. Malaysian worker mempunyai skill set yang tak boleh dapati dekat negara-negara lain. Kita merupakan negara semikonduktor dan negara kita Malaysia akan menjadi negara berpendapatan tinggi. So, mungkin Atok ni nak kena belajar lagi kot. Nak kena pergi sekolah balik kot. Tadi tu actually adalah satu video yang agak viral daripada Bill O'Reilly. Dia ni siapa sebenarnya? Dia ni adalah bekas personality Fox News yang memperlekehkanlah lawatan Presiden China ke ASEAN, iaitu Malaysia, Vietnam dan juga Kemboja. Dia kata negara-negara ni tak ada duit lah nak beli barang daripada China, jadi lawatan tu macam buang masa je. Ramai netizen marah dengan video tu dan anggap dia punya statement ni bukan je biadab tapi cetek sangat dari segi pengetahuan ekonomi dan geopolitik. Pada saya lah, keangkuhan pandangan seperti yang ditunjukkan oleh Bill O'Reilly ni sebenarnya dia mencerminkan satu masalah besar yang dihadapi oleh AS dan juga ketamadanan Barat, iaitu mereka rasa superiority, yang keterlaluan dan keengganan untuk faham perubahan kuasa global. Keangkuhan intelektual dan rasa yang seakan-akan terlalu hebat yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh macam ni sebenarnya lambang keruntuhan perlahan-lahan pengaruh Barat dalam dunia multipolar hari ini. Dalam dunia moden, pengaruh tak datang daripada siapa yang paling lantang, tapi siapa yang paling relevan. O'Reilly ni, dia mungkin tak tahu 3 negara yang dipilih oleh Presiden China ni bukan suka-suka. Malaysia ada Selat Melaka, iaitu laluan kapal dagang paling sibuk dekat dunia. Kalau China dapat bagi sokongan pada Malaysia, dia bagi kelebihan besar dalam perdagangan global. Vietnam pula makin penting dalam industri pembuatan dan semikonduktor. China nak rapat dengan Vietnam ni sebab dia tak nak mereka ni terlalu rapat dengan AS. Kemboja itu sekutu kuat China sejak dulu lagi. Banyak projek besar bawah Belt and Road Initiative jalan dekat sana. So kalau kita ikut logik daripada O'Reilly ni, China patut fokus pada negara kaya je. Tapi dunia sekarang tak macam tu. China dah tahu ASEAN ni sedang naik, ekonomi membesar, tenaga kerja muda dan lokasi yang sangat strategik. Banyak juga kilang-kilang daripada China ni dah pindah ke Vietnam dan Malaysia sebab nak elak daripada tarif Amerika Syarikat. Lawatan daripada Presiden ni adalah strategi jangka panjang untuk kukuhkan pengaruh, bukan semata-mata nak jual barang. Okey, dekat sini saya nak explain dengan korang logiknya macam mana tau. Kalau Malaysia benarkan lebih banyak pelabuhan digunakan oleh China, dia boleh ubah peta logistik serantau tau. Jangan main-main. Kalau Vietnam pula setuju buka lebih banyak industri teknologi tinggi, China boleh kurangkan kebergantungan kepada Taiwan. Kemboja pula boleh terus jadi suara pro-China dalam mesyuarat ASEAN. Dan semua ni actually adalah sangat penting untuk pengaruh global Beijing. So apa yang saya nampak macam ni lah. Komen O'Reilly ni bukan je tak tepat tapi sangat tak matang lah. ASEAN bukan setakat negara miskin tapi kunci utama dalam penggelutan kuasa besar dunia. Beza dia China ni, dia nampak nilai dia. Sebab tu Presiden dia datang. Yang tak nampak cuma mereka yang masih tengok dunia daripada kaca mata 1950-an. Gambaran sikap Muslim
keangkuhan orang yang sebenarnya angkat ilmu dan jahil dan anggap hanya kelompok dia dan negeri dia sahaja yang paling berdaya. Tentunya dia tidak ada kefahaman sama sekali tentang Asia, ASEAN, tentang perkembangan baru. Going to Vietnam, Malaysia, and Cambodia. President. Pemikiran yang terperangkap, pemikiran yang terbawa dengan kita sebut dalam bidang ilmu, sains sosial sebagai pemikiran yang terperangkap, pemikiran yang terbawa dengan sikap imperialis dan penjajahan. Jadi kita jangan terlalu besar kerana ini suatu perkara yang masih ada. Ini yang menyebabkan ada sikap Islamofobia, anti kaum lain, Islamofobia. Ini kerana kejahilan. They don't have any money. Those folks have no money at all. So why do you, uncle, need to mock other countries like Malaysia, Vietnam and Cambodia when, as you say, they have no money? Malaysia has cheap petrol, affordable healthcare, and the second tallest building in the world. But let me tell you something. Malaysia has much more than money. Respect, morality, and culture. Not the crazy woke culture, but real culture. And maybe that is why Malaysia doesn't need to disrespect other countries. Are you sure about that? I think you should do your research, Bill. Bro, can someone please tell me, since when is Malaysia living in the year 3000? Bro, someone just sent me a video of what Malaysia looks like right now. Bro, I'm starting to think we're the new third world country, bro. Let me just show you guys. Wait a minute, get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. I'm a big stepper, underground methods. Top notch hoes, get the most, not the lesser. Straight terror, product of your errors. Pushing culture, baby, got that product. But bro, if you thought that was crazy, let me show you what their malls look like. Check this out. Bro, what? Am I the only one that thinks that Malaysia is getting ahead of the US? Bro, there is no freaking way Malaysia actually looks like that, bro. No, seriously, what is this place? This is heaven. I say Kuala Lumpur, Malaysia, one of my favorite cities in the entire world. I was actually tweeting about it the other day. I put together a list of the top countries for entrepreneurs that work digitally or like digital nomads, and Kuala Lumpur is on the top of my list. One of the cheapest countries, super accessible, everybody speaks English, easy to get around. So we're headed there because we're actually going to be interviewing 8- and 9-figure entrepreneurs, whether they're in real estate, personal development, e-commerce, realtors that are doing about $500, $600 million in their portfolio exclusively for Capital Club, because we understand that your network is your net worth. And this summer, Capital Club is opening up, which is going to be absolutely phenomenal for $1 a day. I wanted to make sure that no motherfucker had any excuse. Oh, I can't afford a good network. I can't afford good information. I can't afford good access to people, but I can afford a Frappuccino, but you can afford a Frappuccino. So for less than the price of a motherfucking coffee, ladies and gentlemen, Capital Club opening up this summer. So without further ado, Kuala Lumpur, baby. Hello, it is one thing to initiate a trade war that's now devastating to everybody, including the Americans, but it is another thing to insult people who might buy from your opponent. It is just not right. To say that Malays don't have any money and we wouldn't buy things from China is a gross understatement, because every Malaysian knows that our phones are filled with apps that allow us to mail order things from China for really, really cheap. I mean, we are not rich. We have to face that. And these Chinese products save ourselves from having to burn the bank account every time we have to buy something. They are cheap, they make economic sense, they may not be the highest quality, but we don't always need to have things of the highest quality all the time. I take, for example, this smartwatch that I just received yesterday. It's big, it's beautiful, it's functional, it's no frills. It's from China and it costs less than $30. I already have another smartwatch here, as well as other watches in the drawers.
The only reason why I bought this was because I needed to have my hunger for gadgets satisfied. I had this need for gratification. And for that, I wouldn't need to buy something expensive. For the more serious things, I buy American. This is an iPhone 16 Pro Max. But having heard words like that targeted to my people, I don't know, maybe this is the last iPhone I'm ever going to buy. I'm not Chinese, I'm not even Malaysian Chinese, but I can see that the Chinese people have this attribute of humility. Even when they want to insult someone, they're not brash about it. They choose their words carefully, and you need to read them at a different level to detect what they really want to say. This is something to think about. I grew up among the likes of IBMs and Apples and the other American technology products, but I've also witnessed in the past 10 years, the Chinese have certainly caught up from being producers of knockoffs to the West until what they are today. Haven't you seen the videos of the robotics industry in China, the automotive industry, as well as the Chongqing city that's a lot more futuristic than any other place on earth? And they have achieved all this without any fanfare, without any noise. And this is what I like about them, and also something we can all emulate. If you want to pursue success, do so without any of the noise, and only come out when we have something to show. That's humility. Dalam komentarnya, Bill O'Reilly menyindir tajam bahwa negara-negara seperti Malaysia tidak punya kekuatan finansial dan tidak bisa memberi keuntungan apapun bagi Cina. Baginya, Asia Tenggara hanyalah wilayah pinggiran yang tidak layak dijadikan mitra strategis. Tapi disinilah letak kesalahannya. Karena justru sekarang inilah saat Asia Tenggara sedang naik daun dan membentuk poros penting dalam tatanan geopolitik global yang baru. Malaysia, misalnya, memegang posisi strategis di Selat Melaka, salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia. Vietnam kini menjadi salah satu pusat manufaktur global, terutama dalam industri semikonduktor. Kamboja pun berperan besar dalam jaringan proyek ekonomi Belt and Road Initiative. Jadi, lawatan Presiden Xi Jinping bukanlah tanpa alasan. Ini langkah diplomatik strategis yang dirancang untuk memperkuat pengaruh Cina di kawasan yang kini sangat relevan dalam ekonomi dunia. Rakyat Malaysia memberikan tamparan balik yang elegan. Mereka tidak hanya menunjukkan bahwa negaranya punya nilai strategis, tapi juga menyadarkan publik dunia bahwa Asia Tenggara bukan lagi wilayah yang bisa diremehkan. Mereka berbicara dengan data, menyuarakan nasionalisme yang cerdas, bukan emosional, dan itu patut kita contoh. Saya, Ria Oktorina, dan dari kasus ini saya ingin kita di Indonesia juga belajar. Jangan cepat minder hanya karena ada suara dari luar yang meremehkan. Jangan pula saling menjatuhkan antar sesama bangsa Asia Tenggara. Justru saat saudara kita seperti Malaysia tampil di panggung global, kita patut bangga karena itu pertanda bahwa kawasan kita sedang bangkit. Mari jadikan kritik sebagai cermin untuk perbaikan, bukan untuk saling bertengkar. Kita tidak lemah, kita hanya sedang membentuk kekuatan baru yang dunia belum sepenuhnya pahami. Sampai jumpa di narasi selanjutnya. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my